Yey, uyabona uNcamalala umesi wepolitiki iphi cabinet ayibekwa ngani icabinet ubani owenza lokho ubashama shibobo ubafaka iPay 2 yey enyiwa abanye sebeze bambiza ngeSpy 2 iSpy 2 yasazi ukuthi siyipoint siyipaki kanti futhi siphinde sibe yispade sibaluleke kakhulu awukwazi nje ukuthi ungesithole mina sengambiza ngebhikike ibhiki phela ayilale empatheni boze bethi shu bathathe eNcamalala boze bavume khohlwane akuna cabinet ezobekwa la bazolokhu bethi babeka kuthiwa hayi asifuni bethi babeka hayi la sifuni umesi wepolitiki iSpy 2 ibhiki thatha Ncamalala thatha abazi laba